ndabasuhuje aho muherereye mu ntara enye z'igihugu cy'u Rwanda n'umujyi wa Kigali. Abari hanze y'u Rwanda nabo nago mbibagiwe, tugiye kurebera hamwe ibidasanzwe n'ibyo tutari twiteze byafashwe mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri yabaye kuwa 29 Nyakanga 2020. Iyi ni Kodu TV. Reba iruhande rw'iburyo ahantu handitse subscribe mu ibara ritukura, niba utarahakora uhakore, ubona akantu kameze nk'inzogera nako ugakandeho. Iyi nama rero yabaye kuri uyu wa gatatu ku itariki 29 Nyakanga 2020. Iyi nama y'abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 15 z'ukwa karindwi 2020. Iyi nama y'abaminisitiri yasabye abanyarwanda kutirara na gato, ahubwo bakongera imbaraga mu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Abantu bose barasabwa kugabanya ingendo zitari ngombwa, harimo no kugabanya gusurana mu miryango igihe bidakenewe. Inama y'abaminisitiri yasuzumye ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19, yemeza n'ingamba zigomba gukurikizwa. Izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiye ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Ingamba rusange zo kwirinda indwara ya COVID-19 zafashwe n'izihe? Gahunda yo gupima abantu COVID-19 izakomeza mu gihugu hose. Udupfukamunwa tuzakomeza kwambarwa neza igihe cyose umuntu agiye aho ahurira n'abantu benshi. Serivisi zose zemerewe gukomeza gukora, kubahiriza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima, gukaraba intoki, kwambara udupfukamunwa, gusiga intera hagati y'umuntu n'undi. Abacuruza bose barakangurirwa kwemera kwishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga nka bumwe mu buryo bwo kwishyura bwizewe. Ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo. Serivisi zemerewe gukora rero ni izi ngizi. Insengero zemerewe gukora serivisi z'ingenzi hakurikijwe amabwirizwa yatanze na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ibikorwa by'inzego za leta n'iby'abikorera bizakomeza, ariko buri rwego rugakoresha abakozi b'ingenzi, abandi bagakomeza gukorera mu rugo. Ubukerarugendo buzakomeza. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali kizasubukura ingendo ku itariki ya 1 Kanama 2020. Hoteli zizakomeza gukora ndetse zemererwe no kwakira inama hubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Hoteli zizashishikarizwa kandi kugira uruhare mu bukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Ingendo hagati mu karere ka Rusizi ku bahatuye zizakomeza, ariko ingendo zo kujya no kuva muri ako karere ka Rusizi zirabujijwe uretse amakamyo atwaye ibicuruzwa. Ibikorwa bya siporo bikorerwa hanze abantu bategeranye bizakomeza. Icyakora siporo ikorerwa mu nyubako z'imyidagaduro gym irabujijwe. Moto zizakomeza gutwara abagenzi uretse mu duce twashyize muri gahunda ya guma mu rugo. Abatwara moto barasabwa kubahiriza amabwiriza y'isuku no kwambara udupfukamunwa buri gihe. Ishyingirwa rikorerwa imbere y'ubuyobozi rizakomeza, ariko ryitabirwe n'abantu batarenze 15. Imihango y'idini yo gushyingira ikorerwa mu nsengero izakomeza, ariko ikitabirwa n'abantu batarenze 30. Imihango y'idini yo guherekeza gusezera uwapfuye mu nsengero izakomeza, ariko ikitabirwa n'abantu batarenze 30. Imihango yo gushyingura nayo ntigomba kurenza abantu 30. Birwa n'abantu batarenze 30. Imihango y'idini yo guhererekanya iza gufunga. Imipaka yo ku butaka izakomeza gufungwa uretse ubwikorezi bw'ibicuruzwa. Abanyarwanda n'abandi bantu basanzwe batuye mu Rwanda bemerewe gutahuka. Amashuri azakomeza gufungwa kugeza muri Nzeri 2020. Amateraniro rusange cyangwa mu ngarabujijwe uretse kwitabira ikiriyo. Ikiriyo ntikigomba kwitabirwa n'abantu barenze 15 icyarimwe. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufunga. Utubari tuzakomeza gufunga. Inama y'abaminisitiri yagejejweho icyerekezo 2050. Inama y'abaminisitiri yemeje ibi bikurikira: igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze no kubyaza umusaruro ubutaka ku rwego rw'igihugu, politike ya siporo mu mashuri, iteka rya Perezida rishyiraho urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa, iteka rya Minisitiri w'Intebe ritanga ubutaka, iteka rya Minisitiri w'Intebe ritanga ubutaka buri mu mutungo bwite wa leta ku rwego rw'ishoramari. Inama y'abaminisitiri yemeje abahagararira ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, aribo bano bakurikira tugiye kubabwira:
Amir Mohamed Khan, ambasaderi wa Repubulika ya Kisilamu ya Pakistan mu Rwanda ifite icyicaro i Kigali. Roland Paila, uhagarariye Banki y'Isi mu Rwanda ifite icyicaro i Kigali. Maxwell Gomela, uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere UNDP mu Rwanda ufite icyicaro i Kigali. Minisitiri w'urubyiruko n'umuco yamenyesheje inama y'abaminisitiri gahunda yo kwizihiza umunsi mukuru w'umuganura uzaba ku itariki 7 Kanama 2020. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni umuganura, isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Ibi bikaba byashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente. Ngushimiye kuba wari ukurikiye Code TV, tubana mu zindi nkuru ziri bukurikireho kandi barakoze ko barakoze subscribe niba utarayikora kane ko kanya. Hasta la vista.